بحث این زن با مقامداران روس مرا به دهشت آورد و برایم جالب بود که این زن جسور کیست و کشاکشی او که در ایستگاه متروی مسکو در حضور کارمندان پلیس صورت گرفت با چی انجامید. وقتی فهمیدم این جوان زن تاجیک بوده است تعجبم دوچند شد و خواستم او را پیدا نمایم. جستجوهای من نتیجه داد و قهرمان نوار را یافتم. فریزه همگی 31 سال داشته است و از این 7 سال عمرش را در روسیه پشت سر کرده است. حالا از زبان خودی او میشنویم که همان روز چی گذشت و این ماجرا با چی تمام شد. سلام علیکم. همان روز ما مثل هر روزه کلینیکا گرفته بودم و در شهر مسکو مترو چوپیستان ما 6 سال بود همین کار پیش میبرم. میوگی سبزوار همان روز کلینیکا گرفته بودم و درونی پیشخود переход یعنی از در همونجا بوده فروختم. старший охрана колонии охраной торговый центр اومده گفتن که تو در اینجا نمیتونی سودا کرده گیر از اینجا. من گفتم خب بازی من میگیرم، اما این مرد که خیلی غضبانی بود دیون بار اومد و وقتی که ما برداشتم همین کلینیکا رو اونجا به 7-8 کلینیکا بود، همون کلینیکا رو به زمین یکسان کرده. من بسیارم غضبناک شدم، خودم رو به دست گرفته نتوانستم و با همین مرد کشتال به کشتال شدم. بسیارم روزی علام‌آور بود به خاطر که همین روز وای پول فایده من بود. من پولی بار فروختگی بودم، فایدهش همون بود. این مرده گرفته همه فایده یک روزه من رو به خاک یکسان کرد. تقریبا چند سوم شما ضرر دیدید و بعداً چی شد؟ شما دیدیم که با مقامات پلیس رفتید، شما را به کجا بردند؟ ضرر من روبل روسی 7000 روبل بود. بعض من خیلی بد شد. یاری تجلی اومد به من کمک کرد و این مرد از من بخشش پرسید، گفت خواهر مرا ببخش، این کار دیگر تکرار نمیشود. بعد همون دیگر پولی مرا ندادم، اما فقط بخشش پرسیدم. اما شما نترسیدید؟ همون لحظه چه احساس داشتید؟ به هر حال مثلا چند مرد بود در اونجا، شما زن هستید، نترسیدید؟ نترسیدم، فقط خیلی دردآور بود به خاطر که خنک بود، به حد چه خنک بود. من در آمده در درونی پادزemní بود پیشخودی переход پادزemní سودا کردم و همین روز بسیارم روز علام‌آور بود برای من که فایده یک روزه من به خود یکسان شد. میبینم یاد میارید اشک در چشمانتون حلقه میزند. واقعا به خاطر که مهاجرت هست. بله، چند سال شد در روسیه هستید و همین گونه حالتات تا کدام اندازه زود رخ میدهند در این شب روزی که بخصوص نسبت مهاجران در روسیه ریت‌های ادامه دارند؟ بله زود رخ میدهند. سه وقتا میشم برای ما میگیرم و اما صبر میکنیم، شروع میکنیم از آن که مهنت میکنیم، یک باری تنها به فرزندمون و پدر و مادرمون کار میکنیم، مهنت اعلی. از یک طرف خوب است، از دیگر طرف دور از مادر آدم فرزندم. صبر میکنیم.
солҳои пеш маъмулан аз тоҷикистон ба кишварҳои хориҷ бахусус русия мардон муҳоҷират мекарданд. ҳоло бар асоси омори расмӣ муҳоҷирати занон низ афзоиш ёфтааст. ба танҳо дар 9 моҳи соли гузашта беш аз 92 000 зану духтари тоҷик ба умеди пайдо кардани ризқу рӯзӣ рахти сафар ба ин кишвар бастанд. фаризаро низ тангдастӣ ва набудани шонаи марди зиндагӣ муҳоҷир кард. оиладор будам. من شکرانه واسه فرزند دارم. 2 دختر 1 پسر. حاضر مادر تنها هم. فرزندایم رو خودم بالای اصلا رسیدم. همه برد و بش زندگی در سر من است، در گردن من است. اما از سختی ها وقتی که کار میکنی، مهنت میکنی، پول به دست میاری، فکر میکنیم سختی ها پس سر میشوند. фариза гуфт дар баробари мардон занони тоҷик ҳам аз тафтиши пайвастаи мақомоти полиси русия дар канор намемонанд. нархи гарони патент ва саргардонии зиёд барои дуруст кардани ҳуҷҷатҳо боиси он шудааст ки теъдоде аз онҳо дар ин кишвар дар шароити нима расмӣ кор ва зиндагӣ мекунанд. чунин вазъият зуд барояшон дардисар эҷод мекунад. Фақат регистрация ҳар 3 моҳ пересечени граница, яъне тарки Русия мекунем, 1 рӯза 2 рӯза бо дохили Русия мешавем. Полис мебиёяд, меқафа мебарад, 3 соат маҳкам мекунад, баъди 3 соат штраф мекунад, ҷарима 5000. а вақти 3 соат маҳкамен часпик меган, ами вақти ки соати 4 то 7 сар мешавад, ами часпик тамом мешавад ва 1 рӯзи корис минус мешавад. ами қадар вазъ. қаҳрамони мо дар душанбе дар оилаи серфарзанд ба дунё омадааст. ба гуфтаи вай дар хонаводаи онҳо 9 духтар ва 1 писар ба воя мерасид. ӯ хеле мехост мактаби миёнаро тамом кунад ва соҳиби маълумоти оливу ҷои кори сердаромад шавад. аммо шароити баъди рӯзгор хати тақдирашро ҷониби дигар бурд. ман то синфи 5 хондум. азбаски мо оиламон калон буд, 10 фарзандемо доила ва мактаб пул супоридан дар кор буд, аммо мо шароити супоридани пули мактаб надоштем. аз ҳамин сабаб ман мактаби миёна нахондам, то синфи 5 хондам. ба ҳамин хотир аз кӯдаким фақат кор кардагиам ва орзу доштам налог дохил шавам, кор кунам. аз хурди ин орзуи ман буд, аммо мутаассифона орзуи ман амалӣ нашуд. аммо кӯшиш мекунам ки орзуҳои фарзандом амалӣ шавад. чизе ки онҳо мехоҳанд, ман кӯшиш мекунам ки шароити онҳоро муҳайё гардонам. албатта аз оне ки занон аз ҷумла фариза дар русия аз обилаи дастонашон пул меёбанд ва зиндагии худу фарзандонашонро мустақилона мечархонанд, қаноатманд ҳастанд, вале дурӣ аз ҷигарбандон ба рӯҳияи онҳо таъсири худро мерасонад. фариза мегӯяд дар аввал 3 фарзанди ноболиғаш ҳамроҳи ӯ дар русия буданд, аммо дар пайи як ҳодисае ки ба гуфтаи қаҳрамони мо ба ҷони фарзандонаш хатар эҷод намуд, маҷбур шуд онҳоро ба тоҷикистон ва ба тарбияи холаашон фиристад. 5 май хонаи маро бо забони русӣ гӯям педофил, бо забони тоҷикӣ намедонам чӣ мешавад. дари маро гуфтам. ман ин замон кор будам ва нянкаи кӯдакҳои ман зане буд, бо кӯдакҳои ман менишаст дар хона. ба ман занг зад, дарро хиста истодан. ман гуфтам майли кушоед дара. гуфтам не, ман метарсам, ду мард аст. ман гуфтам кушоед, ҳеҷ кас не, шояд ҳамсоя аст. гуфтам не, ман наметавонам дарро кушода. вақте ки ҳамин зан дарро накушод, свети моро ай берун, ҳамин мард кушту, гази баллончик ай дари ай глазо
амхе рискут меган чӣ меган амхе кардам ва кӯдакҳои ман бисёрам тарсиданд. баъд мо полис файрод кардем, полис омад. бояд мо пострадавшем моро защита кунам, моро тарсонданд, угрожат карданд. мо шуморо депортатсия мекунем, шумо ҳуҷҷатотон ин хел. Ман гуфтам ман розием. вақте ки ман гуфтам ки майли моро гуфтам мо шуморо депортатсия мекунем, ман гуфтам майли ман розием ки маро депортатсия кунед. ман сари суда гап мезанам, чӣ хел маро издиватсия карданд, чӣ хел кӯдакҳои маро издиватсия карданд. ба ҳамин хотир моро сар додам, видеои телефони маро гирифта удалит кардам. ҳамин марда ман видео кардагӣ будам, видеои телефони маро удалит кардам и моро ҷавоб доданд. паго саҳар ман чипта гирифтам, чиптаи ҳавопаймо ва мо срочно ба Тоҷикистон рафтем бо ҳамроҳии фарзандоям. хуб ҳоло яъне дур аз шумо ҳастанд ва чанд муддат аст ки фарзандои худро надидед? ҳоло як моҳ мешавад фарзандои худро надидам. дар боло ҳам гуфтед ки мушкил аст, аммо ба ҳар ҳол масалан вақте мардон ба муҳоҷират мераванд, аз фарзандошон дур ҳастанд ва вақте як зан меравад ва он ҳам 3 фарзанди ноболиғи хурдсол дорад, чӣ ҳис аст аз амон дурӣ? Масалан бо кадом фикр шумо бедор мешавед, бо кадом фикр шумо хоб мекунед, чӣ ҳис мекунед шумо? ростӣ дур аз фарзандо ман ба ҳар ҳол қин аст. дур аз фарзандо вақте бедор мешавӣ фарзанд нест, вақте аз кор мебиёӣ фарзанд нест, и бисёрам мушкил аст. эй ҳамватани азизтар аз ҷон, эй Юсуфи имрӯзини Канъон, берун зи ватан чӣ ҳол доред? биёву аз рӯзгорат моро ошно кун. бинандагони азиз, агар шумо дур аз Тоҷикистонед ва аз нозукиҳои муҳоҷират огоҳ ҳастеду мехоҳед дигарон низ бидонанд, пас ин барнома барои шумост. рӯзгори муҳоҷир, мутобиқшавӣ ба муҳити нав, қиссаҳои инсонӣ ва сабақҳои ҳаётӣ. агар аз як сӯ барои занон дар муқоиса бо мардон дар муҳоҷират ҷойи пой ёфтан мушкилтар бошад, аз тарафи дигар ба гуфтаи онҳо бадгӯиҳое ки дар нисбаташон боз ҳам аз ҷониби мардон мешавад, намакист рӯи захмҳояшон. имрӯз дар бораи ту гап мезанам, агар фаромӯш мешавад, агар дигар одамон дар бораш гап мезанам. ба ҳамин хотир аҳамият додан дар кор нест. занҳое ки танҳо мемонанд дар ин одамизод ай худаш намона, ҳама вақт кӯшиш куна, меҳнати ҳалол куна, барое ки меҳнати ҳалол баракатш дигарад. фариза гуфт ҳарчанд аз бахти аввалаш дар Тоҷикистон рӯзӣ надид, умедвор буд бо издивоҷи дуввумаш дар Русия соҳиби зиндагӣ ором мешавад. агар шавҳари аввал ӯро бо қарзи калони пулӣ дар нима роҳ гузошта буд, шавҳари дуввум орзуҳояшро барбод дод. бале, ман издивоҷ кардам, соҳиби фарзанд шудам, аммо фарзанд ба дунё наомада, падари фарзанд аз фарзанд рӯгардон. ба ҳамин хотир хатои бузурги ман аст. яъне муҳоҷири тоҷик буд, зодаи Тоҷикистон буд? бале. чаро даст кашид? сабабаш чӣ аст? чӣ гуна шаҳр дод? падару модараш розӣ набуданд. аммо вақте ки издивоҷ кард, масалан напурсида буд волидайн хешу табор ки ҳамин гуна мехоҳад издивоҷ кунад бо як зани тоҷик дар Русия? яъне онҳо хабар надоштанд? ҳама падар модар ҳама метонистанд, ҳама чӣ гӯям, ҳама метонистанд ки мо зану шавҳар ҳастем. аммо ман тамоман пушаймон нестам. ба хотири ман худам зиндагии худамро ва фарзандоямро пеш бурда тамоша истодам. и кӯдакҳои ман ва худам аз ягон чӣ камӣ нестем. фарзандҳо чӣ? фарзандҳо ба ҳар ҳол мепурсанд ки
پدر مادر کجاست؟ یاد میکنن به هر حال؟ یاد میکنم فرزندان ما کوشش میکنم در این باره تمام از فرزندان صحبت. همانگونه که فریضه اشاره کرد، اکنون او صاحب خانه شخصی در تاجیکستان است، امکان استراحت در کشورهای گوناگون را دارد و فرزندان و نزدیکانش به کسی محتاج نیستند. با این همه وقتی من از فریضه پرسیدم که 7 سال مهاجرت برایش چی داد و از چی محروم کرد، پاسخش تکان دهنده بود. مهاجرت ایما سلامتی ما گرفت، دوری ای مادر، ای خواهر، ای فرزندان. بر عوضش زندگی خوب برای فرزندان، خانه، سلامتی من گرفت، جوانی من گرفت. خیلی جوانی در وطن خودم میگذرد، اما دنیای مهاجرت به هر حال دیگر است. امیدوارم که به هر حال زندگیتان خوب پیش می رود و این دوری از فرزند، از نزدیکان پایان می یابد و یا همه یک جای می شوید و اون اشکی که از دیده های شما جاری می شود این اشک شادی خواهد بود. سرنوشت فریضه ما را به خلاصه می آورد که وقت زندگی مجبور می کند زن به مثل شیر حق خود را از حلق نهنگ بیرون می کشد. اما در اصل همان مادر مشفق است که تمام هستی و شیرینی حیات خود را فدای فرزندان می نماید. دل می خواهد با این نوشته های خالق نظر جمعه برنامه را پایان ببرم. کاش روز این همه سرسانی ها گردد تمام. کاش در کشور همه یابیم طعام. کاش داغران نبیند مادره. کاش در مرگ نگیرید خواهره. کاش هیچ طفل نماند بی پدر. کاش و ای کاش این دعا یابد اثر. کاش و ای کاش این دعا یابد اثر.